ikibazo yibaza ku Isilamu. Abisilamu gutya Abisilamu twayibonye ku televiziyo. Abisilamu basenga bahena bahenura barahena bagahenura bagahena watu kayoza niba ushaka ibuza ku Isilamu. Sio mara ya kwanza tunafundisha. Bwa mbere twigisha usitutinya. Sisi ni watu kawaida. Sisi ni Wanyarwanda. Usituogope, tuko Wanyarwanda. Nasabaga niba ntari ushaka kubaza ikibazo na shefu w'umudugudu ntabwo ari hano ngoze hano. Shefu w'umudugudu ari hano. Umuyobozi w'umudugudu yabari hano hafi. Gwazikabo umutekano mu mudugudu ahari umutekano ari umutekano. Itubabura turabatanga raporo itari nziza turabakeneye hano. Kontinya Nina ikibazo twasabaga ino mbaga iteraniye ahangaha shefu w'umudugudu koko ntabwo n'ijambo yababwira mesaje ya leta ababwira abaturage. Sisi tunafundisha umoja. Twishyuwe abaturage baraza none umuyobozi w'umudugudu maze agire ijambo ry'abaturage kabisa. Cyangwa badahari haze umutekano yitwabwira abaturage. Iyo ni kweli. Ufata abaturage nk'abanga bangana gutya bakagenda natwe babwiwe ibyerekeye gahunda za leta. Byaba ari ikosa rikomeye. Ariko umutwarasi bashobora kuba hari. Ari he? Umutwarasi w'isibo turimo ari he? Ntabwo bahari. Mimi nina swali. Yifite ikibazo rero. Nani anakubali kama Yesu ni Mungu? Ndio wemere ko Yesu ari Imana na maniki. Wemere ko Yesu ari Imana. Unajua kama Yesu ni Mungu. Okay, gure yabonetse. Ngwino. Undi ngo yiwani nyuma. Ngwino ufate mikro. Naza. Ngwino. Ega nini rusange kabisa na kibazo. Wemere bwiyongera. Sawa. Karibu. Na mfano uitwande vuga kuri mikro lugatinye uitwande usengera he uravuga Yesu ni Imana. Okay, ni byiza yarasengaga Yesu yarasengaga uri kupepesha mikrofoni. Wewe yarasengaga. Yesu yarasenga. Wewe unasenga. Unasengande. Na Yesu yarasenga gande. Imana. Yarasenga gande. Imana. Sawa. Sivyo. None se kumbie. Imana irasenga Imana. Sikiza. Ndavuga Imana irasenga Imana. Wowe wemeza ko Yesu ari Imana nawe yaza yaza ngwino na kibazo enda hano ko dutanga ijambo Abisilamu tumaze kwigisha twebwe Abisilamu muvandimwe niyo dini yonyine iyo tumaze kwigisha duha abantu ubwisanzure bakabaza ahandi ntabwo bajya babaza abantu babaza muvandimwe sawa urata mikoro muvandimwe witwande usengerahe vuga kuri mikrofoni. Uravuga Yesu ni iki? Yesu ni Imana. Yesu ni Imana, ni umwana w'Imana. Yaritaye. Yesu yavuze mu bigo bw'umwuka we. Tereka inyandiko. Muri bibiri. Murano. Turagutunguye gute?
wemera Bibiliya. Bibiliya urayemera. Ijuru urayemera. Abantu bera urabemera. Bashobora kubesha. Ijuru ishobora kubesha. Abantu bera bashobora kubesha. Mwijuru. Abatagatifu bashobora kubesha. Abatagatifu. Abantu bakurikira Imana. Sawa. Bibiliya ariya mubative mukoreshiye gitabo. Urayemera. Ishobora kubesha. Waebrania 3:1. Abaheburayo 3 murongo wabo wa mbere. Yego. Abaheburayo Yego. 3:1. Aha. Nico gituma bene data bera. Bene data. Ntukasubare. Mwebwe. Yego. Abafatanije. Aha. Guhamagarwa kuva mu ijuru. Kuva mu ijuru ishobora kubesha. Vuga wapi? Mukwiriye gutekereza Yesu. Niki? Mukwiriye. Yego. Gutekereza Yesu. Yego. Ariwe numwa. Ariwe iki? Icyambere. Bibiliya iravuga Yesu niki? Yesu n'umwana w'Imana. Navuga Bibiliya iravuga Yesu niki? Imirongo dusomye. No, reka mbere ku murongo. Ntukamwepe. Bibiliya twasomye. Turangiza umurongo wanje hanyuma tugende ku murongo wawe. Hano muri Bibiliya Waebrania 3:1 iravuga Yesu niki? Vuga kuri mikrofoni. Ebyo ngibyo ni bya Kisilamu. Ibiki? Zanabe. Soma hano. Vuga kuri mikrofoni. Irabesha. Abandi. Ni bande bakoresha iki gitabo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo kugira ngo umunyabyaha agere ku cyaha ashaka agoreka ururimi rwe kugira ngo agere ku ngingo ashaka kugeraho. Byanditse. Ayo magambo wavuze byanditse. Muri gitabo. Byanditse muri Bibiliya. Yehe. Niba ashobora kumufasha. Mufashe. Reka mbabaze. Reka mbabaze ikintu kimwe. Yesu yabambiwe iki? Hano turi kuganira tegereza. Hano turi kuganira ese Yesu ni Imana cyangwa ntabwo ari Imana? Swazanye urufu tegereza. Yesu yarapfuye cyangwa ntabwo yarapfuye? Yesu yapfiriye umuntu wese. Sawa. Kandi aranazuka. Yarapfuye cyangwa ntabwo yarapfuye? Umwanzi aramugerageza aramutsinda n'iki gihe. Sawa. Uremeza ko Yesu yarapfuye arazuka. tegereza. Timoteyo wa mbere 6:16. Timoteyo wa mbere. Iyo topic analeta. Iyo wazanye yakurangisha. Soma tengamuka. Timoteyo wa mbere 6:16. Yego Imana. Niyo yonyine. Bibiliya iravuga Imana niyo yonyine ifite kudapfa. acha. Imana ntabwo ishobora gukora iki? Imana ntabwo ishobora gukora iki? ntabwo. Yesu. Niba Yesu yarapfuye nukuvuga ntabwo ari takibiri. Shirakatesi. Nakubajije wewe uravuga Yesu yarapfuye. Turabyemera nta kibazo. Bibiliya iravuga Imana niyo yonyine ifite kudapfa. Nukuvuga Imana ntabwo ishobora gukora iki? Imana ntabwo ishobora gukora iki? Yesu ni Imana reka n'ubu. Ndavuga Imana ntabwo ishobora gukora iki? Aha. Nukuvuga Yesu niba yarapfuye ntabwo ari? Niyo mpamvu yavuze. Kubera ko Imana n'ubundi. Icyambaye cyose yarabizi.
17 Timotheo wa kwanza. Yesu Wewe andiko fupi. Sikiliza. Umva bazumve hano kwanza. Bazumve. Subiramo ni Timotheo wa mbere 1:14. Igice cya mbere umurongo wa 17. Yego. Umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana imwe yonyine. Ushaka iki? Icyo ushaka baguhe awe. Yohana tunamaliza. Yohana 20:14 tunamaliza. Yego. 20:14. Yohana 20:17. Fanya haraka. Yohana 20 nahageze mwarimu. 17. Hakuna shida baba. Aragira hati rero utakula nyama. Yesu aramubwira ati Yesu alikufa. Yesu aramubwira ati Yesu Nungwe kuko narazamuka ngo njye kwa data. Yego. Ahubwo nakubwira bene data yuko Yesu aravuga yakubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so. Soma neza. Tuzamutse Yego. ngiye kwa data. Yego. Ari we so. Kuvuga uyu muntu yari kumwe na Yesu. Yesu alikumweleka ngiye kwa data ari we so. Nukuva data wa Yesu niwe data uyu muntu. Kandi Yesu alongera kandi kumana yanjye ariyo Mana yanyu. Gatano itangiriro. Hariya ni swata kufadhili. Hariya wakubise swata. Gatano 15. Hariya na bivuga bya Yesu. Ni hariya gatano 15. Itangiriro 15. Maharareri amaze imyaka 65 avutse. Yego. Abyara Yeredi. Yego. Amaze kubyara Yeredi sinakugiye wakubise swata. Maharareri. Yego. Arokera amara imyaka 800. Yego. 30. Hariya biri kuvuga Yesu. Yesu Nimbe ushaka kueleza. Arusumye nabi. Yesu Sasa muda inakwisha. amasaha yashize yagiye. Mwenye atakuwa na maswali yake Uzaba afite ibibazo ashaka kuzabaza aje kesho. azaze kare. Sababu ruhusa ya serikali Kuko kukipapuro dufite ikibari dufite wanatupatia mpaka saa 10. watugeza kubakuza saa 12 dutoye igishimiro cyangwa kuri iri. Hatuogope mtu. Ntabwo dutinya umuntu. N'ubuvandimwe bwacu. Kesho aje mapema. Kesho azaze kare. Aulize maswali yake. Abazi ibibazo byashaka. Kisi Mungu atatuwezesha. Uburyo izadushoboza. Na ndio hivyo tutamjibu. Nako tuzagusubiza. Sio kushwana. Ntabwo ari ushwana cyangwa tutuzana. Ntabwo ari apele na leo. Bashaka kugwana oya. Hapana. Subizo rero basabaga umuntu wese wabonye ukuri ibyo tumaze kwigisha. Ushaka kuba umuyisilamu aze twifatanye nawe kuba yaba umuyisilamu. Kama piko mwanamke bari umugore wahisemo ubuyisilamu anaona anataka kuwa Muislamu kuri kwa Islamu azana imbere yacu. Na kama piko mwanamke niba umugabo ushaka kuba Umuislamu azagarara azira Umuislamu kugaragara. Islamu niyo pili y'abahanuzi. Islamu niyo pili ya Adamu. Niyo pili ya Noah. Niyo pili ya Abrahamu.
niyo tini ya Mosi, niyo tini ya Yesu, niyo tini ya Muhamadi, niyo tini yacu, niyo tini y'Abanyarwanda.